song. Bilo malala akalain lo municipal lashkadikay dudke proy iwo afal tibets proy ginin when of Jesus Christ. Amen. Namnas gesta Bible na tuwasan Kedawasi meto on gosh fos lime gosh nagisngaw lime gosh Kedawasi ke shapu Itkosh ke ulayan sasa. Come va buena che gnegan fashionament, come lututo e fashionament che ha. In kain die kaisi fos de me kosna ke sinal me kosna. E u koi ke gnes ke in kain lutut ke sapta se ne das fos ikasi. Me si fesi lasnam se ninge. Nakikasin nishan. Praying, casting is praying properly. Praying properly ke kas English, kas KOSRAE lash, paroy in bo, F1. Assume siya can translate properly yan. She was, wo, fal, kapag filian na ke translation ko langas na may sa kalan long ke maludising. Background na kemelutut lasha siya meto shampoo ngay. Siya kat shampoo ngay. Siya fa proy properly. Jesus bilo malala. Background kaya Jesus lashe ke ko may duti singa takay ke pel si mail duti ke finala bae kulo malala. Ekan mo kaya mo sa pange siya ludiye met lal na sin may ito. Kama recorded na siya siya. Ludi na sin may choose may kalem ke me. May si fesin me kasi met kasi vela siya. Roy may taas kalem ke proy. Proy astar ke pelsin Aw. Patlong nagkabalutut piya nga bilon sila minister aloka. Kaya siya mo ang lahapapugay proy na singkat. Proy astar. Malutut siya lutuwa ya. Mod kuya ka simla mo. Ye on fuko mamit sigi. Jesus Christ. Asmet sunya on fuko msinge. Asmet kain Tracy ya on fuko sumlang kisya wala. Lani. Matangay na siya tagan kasi ko. Tesong na. Algulo, kala na maupese na. Pangay pa mabitan kan record ito la. Common God. Asmay beset. Siya na fa ma fa ngay simya ple. Katlutut ke musiki. Ay fa kan fa ke pelution pe. Pangay mabitan kan lang ka ke kala na lang kastan God. E maingge ko may lutige. Tafung le ko yelan moitlan kan pelsin to le ra elosta atay ko kalan wait ye Babylon lamalla alo penselos pae dan lang sin si kana ses kaya naro ko inte biluk pakita dutut kaya lamalla mo eninan ko mo kada nakten kana kesho foson gosh Aw, Jesus sa shaman ke background ke duti chin may dito ke proy ngay in kain rin proy o in ito la may kat na long sinurek na sin ke pensi kong proy na really target na sin may Pharisee Sadducees may pensi ng ka at proy lalos na pangan asya atin Lais le lama proigual. Fos on gosh na ke fos it alko sabi sakit. Fos te megos na ke on gosh pa pegi factor. Pa le presta primo factor. Alehas na lama si gate silan
Met jij vaak je vast de meegarsnen? Met verkassingen? Wosuon kes. Meekassingen. Papa, mas papa kilan retiv veselta langasta. Siya sam la melenge kassingen. Lani. Ay, may natapang. Bilawan lang. Ay, may ngay kadaykan man kamo panakasing dis yan, hypocrites, din na alam na may usuan ka, din na sumos, din na pay, din na wo. Pangay facts nga, elos may usuan ka, long sinay may pesa, diya kaksakin niya, pero may talarangay. Kaya dia may rita, alagat kan mo kung mo kain may sinakin akilin niya, kaksakin niya, flagi may talme. Talme pe. Talan may, talito, kain may sinakin flagi may talito di kimet ni. Naro, chisa de fact mo, katin dia ko, may nakawa proy ngayon dia, proy dia ko matape, uchan na kilom tempo, proy ko, uchan na ko fast ke pinnik ngayon, tui ke suasu nge corners nge ora proy lalo su kan ni kain met nge se katte na ora proy well lang pae to me ka tra yok ke tatagalu ke pekas ka tapen merita me sa proy me ka taga ke alu sa proy well se me se ma yok ka tra mama no mantina na sang naging siya pae Teolon, te maki makatro, jiwo kalo. Makatro e kais katape. Matanya wana mekom dalon sorangan. Se san sham matini ke gusto ko bro. Taka kalo namra. No brand new sunset yok tamono. Ma Filipina to. Pae. Pangan makata sensikin. Pangan masi. Kofin nan ka nuksa sa tama Aquakrel Merita Archipos. Tafin na, bakit mas masinsin? Wala pa na mas matakadutudiya ka. Nata, Jesus in fact mo, elos proy, sumnaw ye. Kaliya sumawala, wuk da proy. May belsi kumro, wuk da ka, kaliya proy na singkat, kes secret na, mekomis na. Insewa wo yun ka. Belsi mo proy public ma, adelo man din na fala katin di mo rewarded tar may kaksaling kum tar wan siya el show siya pa chuk kumin katan kung som na el show ang isensin siya kaya yip siya mata kaya may kilimengas na gawin mo siya kadin tena sa pro-in public tena kulog tamasa mga fact yun nagkaya para na kulog kung tanon ko bet siya naman minute siya naman kung tuyak yung pro-in around show off na sincere yung kaksak din na pangay tayo sa makulog yan. One na siya. Why pa na nagsasya si Loman? Why Mallory? Yes. Kung hindi ka yung alum na nagsasya, takaan. Takong tapos nun rice na siya takaan. Kahit pangay masamakadan ka hindi lutut yan may kas na kiyon na siya. Nag-first na takangan, Ikos na ke algos, samsam kun med MT kan, alle one kan, pafay kikta piyan. Proiloman, inte lois, inte posta maunfa, inte kalmon. May ni fo, nito tari, siya kada nito tari makumilyak ninan, makumkiyak, makumfinsak na kiyak. Nara komintera mga posta maunfa. Elita tari makumkisiya. Nabayan kadin dia broin lex, kadin nara kadin fat, magin cash. Ka broin elain se oke ka cash ka kaisi. Ka cash ay ni no pasis ro kung broin. Ito la elita tama din non kan pelo edushe makan. Tenasiya ka lushe na siya. Spaye kulang man lang pala. Pae, kain pel ko, kata pel lo, kat price siya mahal din ako siya. Pae, pangan makita yung ganyan. Wala pa nga nese, takas siya ko, kawag siya mo. Hindi siya kami nunal, tapani ka ng siya.
Bae, amawawa siya pangan. Ara kung pininin ako siya, may turit main kay kampit, may turit main kay lang ni kisiya. Parang masama. Ara na inyang siya. Kung pininin na kung nila siya, nasaya. Kasi na makatmata laki, katita mga katmata laki. Nina siya ka neighbor la siya yung nasol siya, kung saan? Kung kaya siya. Parang may ba nagkakatil na siya kaya sipin na natin? Ikiteka, ikasya ka kipe nga natin. Fos, lutagongan, fos ikasya lutagongan? No. Itko siya ikot para. Yes, no. Isang kun toko siya ilong toko. Bae? Toko siya ilong toko. Siya toko siya sinin. Siya toko siya ilong Riti Fos singaw. Siya toko siya sinin. Toko siya lalos toko. Chisya spafak. At nakaiway ito lang, safla si pa, takola siya. Nakadinig ito lang, kat inka siya, kating karin ito madali. Akfalati, ito ay nakili, ito ay naroy pay, inbuna si toko siya. May madali. Pay, aw, long sila na siya may ito para siya Jesus na fela. Pay, aw, mga makiyataw sinduma sumla, maka na lang siya. As mo ito may tlang kiyataw sumla, taw sinduo, as, same thing. Yung fugo silang tita, panalanim ito. Yam lang ito. Lawalap, at fast na med. Taw ka siya silang kat ngay, ala na, inanay na shish na kayo may Christian, inanay na shish na kayo mga ace gas na. Pange, ki siya. So, for singaw siya, paki na kaya melody siya siya. Kung finara proilo, kung proy na singkat, ara ke gas, elene na, kung de kalwini mamra, ara yung pay, te ara yung diya, te ara yung may laman, te ara yung may show, te ara yung wang shipen ba kong faka, ara yung na shipen proilo. For singaw siya, sham kun, ene na nam sing ko daily pray ko mo ba siya ang binyak kaya thank God ene na lan may nakaiwa koin me mo ba aw kaya thank God may mga may mutud may lamshu ene na las kay siya may in takonasish daily needs daily supplies. Kadin sang nasing kadin sinasish. Pae, siya pala kadin kaya siya kayo na lo. Kulo, malap yung siya, ay, nangkat na phone na. Pae, come on, katakan ni Kalusia siya mula siya. Kat na, kat daw siya. Naranak tayo na siya wuk. Deliberate la siya, wang siya may kanpaon, pain mo, nikiyem siya niya, elte mo. Patago kay maludisyon. Fosnga siya. Kading kan kalan ke. Kat elba kol. Kat elba enina kading shu. Ta kading kan matake. May enina lashkay siya. In cash ka na kayo. Cash yo. Cash dal pangepel lashkay siya ki cash dal. Wala na kaya siya dito Kopiyengan. Shikla bel lashkay ka. Shikla wow cash ke send auto do katas our cash come rate ma 8 hours managers ke gas stations nge at posti kya ay kosma pae uno kan gas da pae aw ay kulawan lang pangan makita ng kita niya ora umte pele shoy perlo na silka sislan Fosingan luo el ki si pangamang makiti. Forgiveness. May forgiveness na po siya. Siya na winanak na nasa. Kung na po perfect, come on, kung na po na manas pa Hello.
God na phone ni nai nara na manas mas. May God na kaywa seconds na kaywa ash na makat tinaraw. Siya masensya na ba gas na siyang mas. Judgment mas, nanon ka mas. Tun mas. Observations mas. Kaya in God katang naman siya. Fin ni mawiyas kat katang. Pae? Aw. Forgiveness siya ma. Siyang pinyak nge. Somnege siyam siyovo asapdo. Forgiveness siya ma siyang pinyak nge. Katininak din ka nito. Nakmanas na pae si May. Pos singal duo. Kaya fact ngayon fact mo. And the nakmanas na siya ki makuluk lash. Why nakat na nakmanas na sin wait siya or makuluk na siya. Pangan nakmanas siya makat na kaya. Na wayanin ba ma katin kaya kategin siya matalal fung iya. Kat na kaya waya tala ashish mas. Siya challenge lash ka siya maupe na kemaulan siya. May nefo, in reality kemaulan lash ka siya may wayang siya may försökskin den samma sin katang. Mamay flia mapay siya ngan finilakan sin may upe na lang flia lang mapay siya ng siya. Pangal bang siya. Puminintay na manas. Puminintay sang may sin katang ko. Puminsang kumimanas. Kuminsang impaya na sin may sin kumintiya. Pralay na siya. Kada din na naginoya siya lito. Karangan ko. Lang siya kita karan. Sakto kita flow nage sokas tol mo for salgos ke celebrate siya. Pos singal siya siya nage kita flow nage sokas tol mo for salgos. Ingumulang om gestasyon na street. In some caso enen on daily pray, daily needs slash because see that. Kaya siya ang dia kikiya. Pangin mga hindi na nagkipensin. Sokas toksha Solomon e shamkut. Tagden dia kikiya mo ulas. Kiden dia laista na ke makada so alapay. Nagden mata ke o yesi ma kashi. Keden mata be ke o yesi ma kadin itala Allah fung ke kadin kashi ko. At finget la die won sok kineng yingo. Ay na ke fusudan. Elos tie ako may nuklaus kamonas. Won yin sok ita kadin karin mana kayo. Pangal masih maktengan dia begeteli praise ma enya nakitengan sang na singa ko tiben na singa sang na singa in esi na sismayin na takot ka singa ni small and mystery kamata kifela sin intie akite at fast na ge forsak singel tolu sin forsak singel tolu eskat daligi makuluk eskat daligi makuluk. Dia kolga din moel ay iskat daliki makuluk. Totoo siya lalo siya ko ay wala na mapagpag. Iskat daliki makuluk kindness nakiwalan ka patfin matake mo. Patfin saan na singkat ng gasya ko iskat isla makuluk tigikat ekat mol pae ke katinin no nakatan kan kaiden sika. Ilan koy kat kita ni sika falok. Ilya lash kai siya pangan. Namana katara kuluk kat proy kan na mes kat chipen na rela. Kat chipen na liye, kat chipen na lip ke na liye. Na may sina na ilya siya. Asipen liye. Pangan makatan kan liye ke iskat lep makuluk siya. Sang kunya ke sam so kangal siya singan. Ilakata iya bege todo ni kiakos.
Sam Shogang al Sie, Tolu Nagyakos, Shogang al Sie, Sam. Pwede fos Tolu Ayakos. Munjawi tang ay dia lang si Roma kudu. Ay dia we met kudu ke mai KOSRAE. Alam na kal, todo ni agos no. Alam na kal ko means fin ilya kinoye singan ke siya na falok na ke makudu. Kaya sa ni ke sam siya kangal siya fos todo ni agos na kasya. Really sang na siya ke proy. Really na at na kasya ko. Siya tapos dia may den karnen alok försa. Karnen nanko. Den Nicole jag kom in die fashion jag kom in die den stacklat det som var marken det gick. Fossaf la lungan. En chans som kun katakana ke en na in na mas. Alla na kalen fossinga lagos fossinga ni goshi. Fakke ke na manas se baba champion. Kung vinekay na manas na sin may siyara la kulut na siyo na mesyo dyan daw jungan katila na manas na siyo. Why na nakagayin kimas? Why na pay? Na kung vindiye sang na manas na sin may chingi. May fay kyan mo. Fay tiye. Katlebet na manas na siyo. Alida pangama ashish kiten kan chibani katki. Pangapang si matakana ashish kiten kan. Kat finita in na manas paige tapashain kasao malash. Takolal wainin kumakol. Ifo pa in takolal kaden katubuk tinakala nagi. Kadita pella siya atena ita. Rakot ka si Fena may talal kung yung long ito may mapang lang ay nakula. Katala na yung biolus. Katala na yung nga. Katala lang si. Ki Paul siya binpengi. Mawawasi pekitin kay sang ngonlan ka. Sang na manas yung katangong. Katin katang la masafal. Makulog. Pero sikat katang la makulog na kung fast na nabitke o yellow in soup, mabista mawo, wala na lang kada ng kasya kong pala na gaya. Kipoli fakke kalasi tolu, pasina tolu ngayon, at sikiridi pa, may poli fakke kalasi, fasdu bakteri, si kalasi tolu, fasina tolu, kalasi ke shapu blufko no litkosh, Postolisan kakridi saktu fascinal dolu klase dolu fascinal dolu rid ipel na kayo mga katayin na siwos asto asline mash lawos kuwasin matayin anak manas na sinsiye why na gilayim anak manas na siwos Ephesus akos pastol na luo Aşke şartı kluf kulamol Dumekos 255 3D toyo akos in kalan mong fushash na sinsiye akos in nanak manas na sinsiye why na kay kada nanak manas na shubos ke Christ why kada nanak manas na shesh ke Christ Aw el misa kesh. Aw, shasor la kesh. Ngako, katwi may dintel sa limsi. Nakadin ka nito, anak manas. Wamin ma, kat ka siye, enigun ka anak manas. In kat na fon, ito, kimakatara, tengo, makulog. Kat ispe, lalal from in Christ, ke mo ulin, posisel, mo ulin ka lang. Kat na fon, palakin din na posisyon. Kat ispe, may sang wala na makatil siya na shish. May sang yok na siya kiwan na rin na sa kish.
God na phone teba na sang may sang lash na sin may impeda na God God tevin sang God wa na ngay na me kita sang moli rin na me kita hash na la lo si mo kada kan right na mo lash ko pe mo kad kita la may ni lash na tawra ta ko na shesh kita kan na ni ka ma akus pang afilia kita kan na ni ka ke may dudut si lash si siye pa ni met God kin ka bash na si God sam yan met kum God kin ta kong forget plan sa kamay ni kayo may plan sa na si God ili na God na kayo may nakawa na si nakawa aklo na manas na sin siye kelos kuduk na siya manas na siya orain kong pakatanda orain kong pa ismensiyo siya ma bang orain kong nara proy long tana itek proy when kong mo faal ma kong tolo kaksakin ka at ke proy in siya ke cash kaksakin na sang kuloros sang na nito dahil falay kumainin na akong siya ke cash sa flashe proy ke ni no ke katang lagi may soft may nyamashish kepengan ako pame mga ako lang ke si facing proy bo afal kapat kaywan kan is melodisima Jesus Christ na si may lal in Belgium and na shish God may lal asang na si basta ma Siya lang shala investor pushkan na sumna bookstore sa mga shopping ke Bible bookstore sige Turkey na sila me ege na shish kana buksin mga pinjat na ke at na tama hamshami which in a debate on us, already sincere, very brightish. But they didn't invest kind of shot on a debate on which you can give skill and brightish. But then I don't know what to so, okay, we can bright for us. Brightish. I want to see is in a time with this gone. Wagon and then yet. Course, no, you has to pray for someone. Okay, we should employ in which sometimes they feel shy or asking to pray for me. Maybe she feels like he's shy because he didn't know a pastor. No. We can pray each other. We model prayers in mga turn game sige kay Mama Jesus Christ. Ang sige kay ano na ya pray ma so kasuwan. Why sige ta siya ganay mo change. Ko suwan pray baptism. May context sa katmindihan na giligo manuela ng very singing, very siya na raman ng contrast na kay Roy si Mahal Regina si Metamalitin may sige bakit sige ten wildly if Roy Toto they love to go on nag-iosyo mo na siya closet lang. Do you ever go in your closet and pray? Is that what it pa-kalmin pakwa? Why not mo closet? You guys are wearing closet. You know, not too much people in Israel, they don't have that stuff. Ipo ko, siya ko yung kasi ba? Ipo ko, in fact, mo pro, so na yung closet there, pro. Ipo. Privately. In your room. Private. May misle, matan,
바 미닝 말이야. 에버거 그 사람 그 브라이브 도도 세컨 위세 개금 리지 플로어 스피리트 세컨 위세 마마이 정말 프로파이트 프라이싱 알레 도도 레버리 노 폰노 five things in running pricing 세컨 캐시거 네 여러분 도도 봐 브라이브 도도 캐싱 디사 군대가 있으시 우시만이 메이커스마고 디 마노레라 캡션이 알레 도도 가식지 authority 치바고 있는 각성인가 오늘이다 뭐이 메시 confess what confess or forgiveness 치바는 글로 시베시 thankful 시베시 하울리아 repent 시베시 pray for others 그런 말을 provide 우리에게 캡션이 나오는 바꿈대로라고 배우고 아니 메고스 마이너라고 브라이시가 아니나 부족도 보시 하시기서 뭐 토레시 submission repentance forgiveness propitiation supplication 이거라는 마부도듯이 반나 간매 엄마가지는 에메이 교스케 브라이 지라니 메가 뉴스 생시 컷가이 게 브라이 या petition चला उसके बाद procession का दिन क्या रहेगा तो मैं एक क्यों मार का petition ये ना चाहिए दिन क्या रहेगा क्या शर के बाद उनका brother बाबा तो मार्च के जाओ वन तो शर बे मैं पाने चाहिए petition मार उनका नाक पर तो जो बचाव ला पापा ने तो तेरा brother ने मुझे आई ना लॉन्ग से को वोशन क्या दिन के ला पास के वाह माधल से के price वाला price मैं ना चाहिए क्या के बेच 자 인도의 나시 유로시 프로젝트 도동의 바이러라이 마시판 나게니 대신이 교수가 가면 방에 지마나시 시미스텝션한 나시시 유로라이 마시판의 프로젝트를 지금 보고 싶게 와인 알리나가 지오 게테니마이 데스가 되게 나기다 방에 물리티시나 심메트 말이다 그 방에 물리티시나 세션 Human Rights Russian How was Pinchvela Sexuals? Наш мы как и наш то was Kashkazakси, Kashana, Corella Masabaji. How? Megadera. Pray with your heart. This is not in the anesthesia. What point? 제가 시스템이 잘 프로이 이런 식들이 이게 상상은 제 그룹은 좀 프로이 거예요. 제가 막 그렇지. 다이다이 라이라만 보상마 보고 야반놈이가 베리싱이라. 근데 디가 게 프로이 라셔. 예, 이게 아시아에서 라만디스 how many things I have to pray for a month. 난디시에 I check mark here, whatever card the answer. I check mark here, whatever card the answer. Now you might ask me, Pastor, we go with the law again. I can feel, I need to tell you, idea. When I pray, I pinch up my arm. How am I want to say? At the end of the year, my gosh, got a bride, walk like a bride also. Siya na kung tagay bride si God kimono. Kung pinaray na siya di siya na tulong, wala nang moment siya na siya. Kung may siya kaya kayo kung kalunin na yung bride. Natopla ka ditopla, just keep marking na kayo topla at the end of the year. Nalagi ko flat. Masiking na na kayo yung uspela mami. ito maliliit kita kay Brian si Ben Amar here may nagaswagin ni Rosa kani ito ka dito po ako lang malala ni siya kahit ito po pero ano maliliit na siya kay kahit mo ni Brian last kasi gato kaya niya malala please there from this is an important topic na siya kay nila ito ay how long Brian is God when naging line dito din kabugan Mama from Chile. No, Mama.
Kashmeda bala Aksa Tuyak Tona Kumemet Priti Lomalak Luwo Ne Elit Lomalak Betsy, sorry. Henry, February 2025. Saya meto sa katawan ko, pasingawin. Toko siya ilalos tako, malak sa lalos sinarek pintela, o ilo sa rin ka siya. Lona Malla. Yun? Pwede, sorry. Pwede. Bilang Malla. Ahmed Lola. Guys, I'm not falling into you. Kalnood ba ko? Lepo shoppers. Bilang Malla. No, don't worry. Bilang Malla. Bilang Malla. Nasuwas na gawa makaliyan to ya para read text up. Ashipor plan. Tol. Ramadan per report ke audio से
Dari also and nas to na katamin parliament. Lo ang sabihin God, magmanaswit king nindo na striking gain long life out mine ino. Ang sigang impact no sa limit si Carson kay Pagaflat. Ang peorek mo lang kan sinis in Brazil. Mosh na giproy anong dagi siya may ganakar shipet sime oyabes tukun proy sing de os peorek mo mosh kisigan mosh dingan buhen. Dawi. Tapos na fan club nage mosh employ na si Rambo Paul Tilfes siya pag-employ talit mo kod si Inipakirti Hospital Manata Daniel Almeida Oshin he got shot last night Maritinoy na kita gawin talit mo kod si another Pastor Lasting Cornelius in-law Peter Pablo, Sunais Paglayasin Hospital. Napanang triklo ngay Asin, we pedalik si mga Academy Med in Hospital. Nasang si Pastor may ganak ng Panastro Proy kaya natuko kung taga first year mga
Sintukan. Gana siya kang pray, dasap tamang siya, susta kawain ka di ka pray kay, yan lang todo makan ni. Parang gede katutukin pray kita siya, parang kasang sundat, life mo na kayo na siya rin kayo, kaya ka kay, masiyat mo na kayo siya. Ito kayo pray. But basta yun, God for the Lord na aklati kung malalap, para kung God sa form na si Father na inaklati niya. Isot na kayo wakaksak na nasyong malay fungi, mana kawa nasyong mayin, kung katsi fan na meta yung ganyan nakakadinorik malartin yung mga lartin pesing niya. Kung tisinungan masikap ni pwede niya ba na yun, ewi ba may inalangas na kayo ang mga faal na ganin niya may mas nasyong kipensing niya, katalay yung ginakamito. Nanak na sa sirs, kinanaklas o yelas, mesti gimana kayo may siyak pas kipensing niya. Walang gapadamas, patalay kumikong, patikala kong lepsya may ginagawa, finnes away ka ng dari. Sigala na yung gansiyak siya malalap, kaya may nanalaskan na kayo, paano yung long dari. Larskan yung patulo, madalignadas, mapalayin, putayin manastalos kipensing. Patalay kumikong nawanan maupe, kung takasa kalos siya magtunde, kung makay ilos siya mamanas, kung maramaus ka klena, siya makatagay wala lain pumipa na iwi may ginagawa. Walang pada mars, but best na siya malala, kaya may nanala siya makumipritari, kaya siya malag manastalos kipensingin. Ano lo source mo kipensingin walang pada mars, at pang na siya malalap, siya siya malalap, ikalan akay, ikalan akong siya huye, managawa makong file, but lahat fumi, hindi ka na siya kipensingin, siya siya malalap. Nanak mana scripture misia class in gas room with first tolu mapangos yung kipensing. Matalaf mi ko mula yung ban mars pangi misia class in mana ko mas fight in gan station kipensing. Matalaf mi gain mo to Jesus Christ sa wen namat langas sa panon of the bride. Kulamalab kita ngasray astalasha na kisipray benak kaya Roxanne kisila lalal kibel singe panagde pagakin jil pastor. Kulamalab sikat ke mong large kilo ke katakulen Mr. David large pani kibel singe lo bekesi dalikuyer chow large ikaw large kaksin lo kasyong game kasra malusuk matakan na siya singe katagawa kalam gela Yasan God, lam lagi gani class. Rapanan kasing ito ka na siya, Elise mo dito. Rapanan sokas ayo po siya ulit back mo. Sila na kasing dito love, na silver. Yakal na siya. Yasan God pa siya mula na siya. Na may kaso. Rapanan kasing ito ka na siya, praksin ka siya. Yasan God taga Ram ko niya singe rapan ng Israel kasi ng kainwen sipapok yang inwi beklanza rapan ng master ka singe katin pride kapinni kaya ka simut na kawainan ke pride lo was ko sing kapin pride ka kapin duka ke sila man lagi ini singe rapan ng katong pride ka singe
Kat kula na simukat, dapat mga kula na simukat kumkul kat piratas, inno matal simukat singe ala na simu, gas matal no mataw ya kala ni singe apur penan kan matas kabine nakal praksin ke bet singe, raban ang espera sin dengkai silda blogo lan sapoy kumkat singe. O ini tebang sumbang dai katulad pumilay upe. Wakalala terang takong bakat, kumakalan nila kawi katang nang ewa karin kat kemana ka umata ka pungulkan. O ini katang na siumbal raksi, kaya kistelal, tanggain juga kelancapai ko kistelal ni besi. Ini main na misia kat pransium, ini sias mitang las proy. Kilamala Pastor, Roxanne, kilamala Bakayagong, ewa na pera dewa, dan aku bakalan ikut Land Subcommittee kung bakalan niya. Dafla, Applause at Pastor ke announcement ng church. If I flow on your next, I feel like a massive rule. Pastor, on church.